Kuma ivindani ya tene mukamba ni wensiwe na mbeo ya mithemba kivathukanio ila yekane sailembetani yi ateo ondo ivinda yendete na mbeo ingi ikoka mbeo ya mukamba kana ya kikamba ni yende kuthekelelia muimi umwe kuma kaani masaku ni wosete ivuso ya kuikithia kana mbeo ya kikamba ndina thela na mwandiki na musomi wa Mauvoo Robert Mutuku nutambukie kisioni kumanya ondo muimi wende sese ya mbeu na atumba nisiange waji mwanya vengi ya mbeu kini kilungu chambe siaisi. Ivindani yetu ende na ukusi ya mawaliu kumanzeve dhoa wa maliu kuambata kuidhi wakote na mbeu siya methemba mingi tutonya kuvanda aimia mwenyu ni maambie kusiokia mbeu ila tuavanda ivindani ya tene na tusita mbeu siya kikamba mabayu excuse ya wae mukamba utawele kuvanda kisioni cha kaane kaunti ya Masaku muimi mwanu wende kusese ya mbeu meuna ilo yubanda Peter Nzioka ni usevitie vengi yake ya mbeu ilanye na mbeu siya kikamba na ingi akaseuvya ingi ila itonya kuikanesa kisioni ki ni mwenye wa uliwa kiasi kuna kaani 2015 nibo naambie unyu na nibo naambie manda mbila situ siatene nolo ninebiye asia imakwa makima wenye sulu na ninaona uru seo bengi ya mbeu ni kwasia kana tiki ndukieni no ikumbi ya mbeu indi ikumbi lina sinu minga ingize tie kumbi la ya kawaida wele ya tuweki ombemba na tuweki omboso na malenge kano mongo lakini kumbi lili kuite mbeu sionde na mbeu ila situ siya kikamba kana siya kithio ila si tuweliye si bando nao maitu waozwa maitu na siya vikia bando siya kumbe usinizo sikola na we bando bamwe ikaiwa ikastoiwa nikana si saubandwa ivindani yengi yukite kwa Peter vengi ambisi nikana ethia wanambeu kila ivinda yanima na kuikithia kanani waende ya kuithi wanambeu isi ya kikamba kilacha tulieni nanzisya ni number 1 ni kuithi wanino udhasio wa mbeu udhasio wa mbeu ni kumaanisha kana vya ya mundu niyo nina ilewa mwaka kwa cha ngaivengia kwa ngosa mbeu ngaendo banda tofauti na mundu la ukuma kwake aende kwa agrovet na mbele kwenda ilewa hivyo nitwaelewana ailewa enuke mbele ikoka after quite maybe after 2 weeks wa sisi ni amukiye na banda na mbua ya 2 weeks ni mbua mbingi munu first mbua kwelewa ni matuta maybe ya 3 na alamu ni wasioke na at the same time tunajianga TV tuna gate ya control ya mbua ni ngai na simply because you have been around mbua ni nini deni mwendo shule akaili kava ata ila hiyo nini akita kuinvite chao za na ile nime siri ni akika kana mbe shule ni swala limite na kila ndo nda mbemba ni mungu kwata ina it's not doctored yani isa ni lab kwa uto mimi yangu meya ni gara ndimi yangu na traceability kuna wherever up to ilikimesa number 2 si moyo number 3 kila ndo nayo wangi wayo ni ndawa kwitu nani pocket friendly mundu mwingie kata ona kukalea kuwa mwingie na hasara mundu nasi mbele kwa ndine mwambesa at the same time mundu ya yingi kwa una naicho kutumina ila na wengi mundu imbu ati predictable we sekwibia ila oneme yale ya kuwa na wewe ya kuna harvest loss mbua kiliwetevo bado ni unambeli ba ni wengi ndio nakuikata kubanda Zone mbeu siva Peter wina siondini wa vengi yake na seviti hata mbeu ila ukuweta kana ni yake pani na karibu mbeu uwa miongo mwanza na ila nite
nitwasie nita kwimbewu yetawa katumbuka na iyo kasise katumbuka kaiku na katumbuka ni mbewu yaimasya andu nzaani tene mundu ni ali maturity na kwimbewu yetawa muyumu na wenyobo na sio mbewu shuni siekanesa na siekanesa yiminya kana andu mayeye ya wanayua mbewu yakani ni asema kitiwa medevelopa kwakwa kwa unainda crop hiyo mbewu mbingi sia mboso na kila nakwatie na kwateno which is drought resistant na ni production yayo ni high yield na ni tena continue production if irrigation is done. What it does is that you harvest one by one. Maybe maturity yayo yambatete. You might find that some of them are mature, others are still flowering. Na so wiki kusila cross pollination kana. Nayo yasema yes nino janda lab. Utena vengi pita no yita mbewu ingi meundani ta mbewu sia manga na nyeki ila iskanie ta lemon grass. Mbewu sia manga ni tuya mundani. Tuya mundani ndatu abanda changa chaku ukitaka ku harvest ndikuwa harvest ya manga ala kisiaite na ikitia yanga nyeja ukisupport nikenda season ile ngimbia yoka nikimeyasya miyingi yini yishindi ya mina kwata ubeta yila yanga wati nikenda yikoe kana yine nebo yise yando yetumia. Kwa hiyo in that case nito napia changa chaku for as long as you want. Mundu like twa sisi atakeju ki na miaka mingi mundu ebana kibantie 1985 na kujikona mundu kiobo na no kiende na production tukomane ndini wa kilungu chake litumanye pita usakuwa mbewu yake na kumisubi andikana ngoni ngulu nita wa Robert Mutuko.